Kejinglum pisa jong ke parti Voice of the People Party nakipat ba hakajingalang yalap election kaba kibabun kipat ba kibu yak jingkeli kabala yu asngau ru sharum shaneng dakaba ong bakat ke parti dang krong pisa nokpat ba andrei nakaliang Dr. Batskem Marbo ubade unong mi khmat akan ni kejingjit MP naka parti VVP kaba shiteng samoy naka Shillong seat loong ba kejinglum pisa kadai symbolic act kaba kipat ba kila ban kam try ba kap dai ke parti jong kipat ba da kaba ya no senyang pisa hakajingalang election mahabadon keketu kejinglum pisa nung ipi kadai ka symbolic act kalau ba ngikwa pagi pai ba kendon ya kata ka jing kamtra ya ka parti bagari ka parti ke jumlah yang suatu ipi hindiat kidon ki journalist hai India minta ki baong kumli ni ngemshania naga advertisement ngemshania nagi corporate sector ngemshania haga political party hendengi shania hau paiba nambar hau paiba usiu kiru kila menteri naga benta upaiba kata kanong rim joka Voice of the People Party kalong baki paiba kin kam trai ya ka party but kum ban pin ikadak baka de ka party chung paiba ni pinni ya ka tu ya bakin la ban ai ka jingkersan ke jungki hagaliang ka pisang ngim ong tu ai yung ai ka ba peace ngobe ban ai hoy inong yuki ka party chungi kamshania haga jingkersan pisa jungi contractor ngim shania haga jing kersan pisa jungi businessman ngim shania haga jing kersan pisa ki company ba nagjalan ni naba hindring ni shania hakata ka pangiong manginom pelut pisah ke poli election nang ba ngin la ban ai kata jing sekri sha upai ba kata ka jing ya pera pring Voice of the People Party but ki wei party ki badan amta ka jala ka jungi Henry hari India hi baro hoy hoy ngi phi to jing lum pisah ngi pai ba pindah kenya kata kalong kado or keberit mau jing do jungi kalong keberit kemudian seolah kali tangkap ba arpo ar ap soja kunta yang bikin ma pakai exact mau pin kenya kata keban ban kan tu ke jing mi bahkan yarap ya ka ban napa jinglut ka MP election ni ka jinglut jong ka parti nganong EP ka pisa ka beri Henry ka tu padingi ken koridor sibune amde nak amount amde na ka pisa ka pangiyo mo Henry ya ka jing i jong pai ba but ya kata ka jing su jong pai ba bagani ka de ka parti ka jongi ka tu nganong EP ka de ka symbolic act ka ba ini le ban pini bo pai ba udai bukan rahat jong ke parti ya kata dia bagi pai bagi kok benoi sitingka atingka lai tingka ka bagi no tigi sutra ya ke parti ni ai bakin tili ya kitu ki benok senyang daki lak ba ki pholak ba ki klur syaki political party balai kitu kim lech na yeng ki bedu. That is my answer. Let them ask the right question to the right people.